Marija Jurić Zagorka, kći Tršćaka. Jednoga dana uzeše mladi hrvatski ban, negdje daleko, bijelog konja i s nekoliko svojih vitezova pođe na put. Putem nigdje nije našao vode i žeđ mu osušila usta, samo što ne izdahne. I njegove vitezove bacila žeđ s konja, pa kao da su mrtvi. Ban dođe ispod brda gdje je sada Manduševac, spazi mladu, lijepu djevicu s vrčem u ruci, a kraj nje teče živo vrelo. Ban hoće da potrči krv vrelu, ali pade na zemlju pa uzdahne. Oj, djevojko, tko si? A ona se oglasi pa kaže, Manda mi je ime. Man, dušo, zagrabi i klone kao mrtav. Djevojka napuni vrč srebrne vode i milo mu govori, napojit ću te, mladi junače, ali znaj, tko se napije s ovog vrela ne može više nikada ostaviti ovaj kraj. Ona ga napoji, snaga mu se vrati, digne se i stane na noge. Djevojka napoji njegove vitezove i svi kao da su uskrsnuli, živi, zdravi i vedri, ali ne mogu da idu svojim putem. Gledaju lijepu goru i divni kraj i stoje, baš kao da su zaljubljeni. I tako mladi ban ostane tu, oženi se Mandušom, Zlatokosom, sagradi na ovom pustom brdu slavni grad sa 7 tornjeva, prozove ga Zagreb, a vrelo koji mu povrati život Manduševac.